Ebusia for me mo bi akwa ba edi ba attention TV so and say dwana de hia kosia say wa for bracket to meji ma konya say ya ane konkonsan be di konkonsan kakra bia attention to di issue dwumade ni enam de ba be som ye di konkonsan ye kanyoma trendy e Ghana na e di a kire wo ma sebi impede asa like omunnim nyoma e koso Ghana na anyi e be na kakra ni de be hu se eye amami bi sister bi ani o say friend or him boss ai obai no be ka say ye anka say wo fa Peter Kwesi Buedi ai who knows who knows tomorrow ani the ex no just on na chimp na Akrobeto ai we twi na di ni we ni hwe na de Akrobeto so no wo ba o Rev Obofour so pa na yo him boss he wan stress so and say o kire say now no Friday, Rev Obofour club. Sorry, you say club. I am called club. I think so. Just said nyoma and some fatamint club. So for the enkasa nyoma we ni fa ho ben. So ukwa ye na ukwa mafo tonyo ebi kura hye bikini brazier pants no mububu omumu na so for te ho and what to ska ukohia wa sorry baby wo ho no ma. Anka obeye de Bible say eya ohima boss na ekasa no wo kasa de akire Rev Obofour say so for the ade na we so okoye wo ho. Esum ni han eni twaka bia because who ntimi embe tufo e wa asori de mo meka se ani munjai boni ye mamu kwa club biem mamu nyese mamu hihye ntade amhugu so fu pe mu kra wakwa akotena wo bi ochire ma oba na se ma kra mtutu table no kra ebi hye laser yi omo no fo mo ne puchetia so oya no sase ne ma me fa nkra kra ngoma kwinsiara wo waja wukunu wakwa akotena bro chire wo kra wadwe nya aduma o kwatina brochire no wo so wukuru no jasa ni din Obofour nti jasa o ye angel wadwe ni adwuma sifiri fam ho jaya brochire ho no na wote na betena wukuru ho na wukuru no krabo ne eniji akase a wote jasa be sibrafo pa na wukuru omu ni omu ti sese na sofo de anka Sunday obekwa akoya asori na nyese Friday pom pa ya me na nyesha wo dey ni we na jese Saturday we read Bible kakra na Sunday we akwa wa Friday wa club Saturday wa Sunday and the papa be pa na ba be ka chen sorry manu ukọ club ho na sorry baby powi ni enu monsa dia be na be ka se bi omu so fo na wo so fo ni so untimi begina bonten enka we na chese we ye nsema ani eye ohima boss awo be ka be na kakra ni a be ka se Akrobeto ni no we dey wan kwa Akrobeto na you wan kwa Rev Obofour was so just wo hwa na ho hye pa abusia for ha na brebe makwan ya me dey attention training issue dwumade na aba na be me am dey beso mo na dia me jeso ane eja na de hye akosia se wa ampa for bracket to makramo